Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa auladi wa zuriyati wa alihi minal anbiya wal mursalin wa salatu wassalamu alaikum wal karubin wa tam wa ila hadratin Malikin Samikin wal mufassir wal muhaddis Susan Sabun Mu'alib Kitab Dardir Al-Alim Al-Alam Al-Imam As-Sayyid Ahmad Dardir wa Sayyid Najmuddin Al-Ghaiti radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala wala hadrati Sabul Ma'alib Binumia Imam Sanhadi wa Ahmad Zaini Dahlan wa Sabul Ma'alib ala kurbanin wa Ahmad bin Umar bin Ahmad Baraja wajah mu'alifin ususan Senawi Kanada wasa Imam Romli wasa Syahid Abu Sa'ad Abdimiyat wajah mu'alif radhiyallahu anhu rahimahullah ta'ala nafa'an wa nafa'an fiddin wajah akhir Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila arwahi jami'i masyayikh wa syatibi zawil karamah fid din wa dunya wa zawil barakah fid din wa silsilati fadil kutub khususan Ahmad Haji Syarajuddin wa khususan Syekh Muhammad Hambali khususan Ahmad khususan Haji semoga sabar khususan jangan baik Mama Abdurrahman wa khususan Mama wa khususan Sayyidina wa khususan Mama Nahrawi Karachi khususan masih khususan kayak gitu sahabat rahimahumullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi wa bi jami' talifati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila arwahi abayina wa hatina wa azwajina wa auladina wa auladatina wa jadadina wa jadatina wa amamina wa matina wa khalatina wa jami' aqrabaina wa haibaina ajkun alaina jalal bi khair khususan daruhi abi haji wa jadibin wa ummi hajah jumunami khususan mertua wa usulihi mafuruhi mauladi masyid wa jami' tilmidi wa tilmidati wa dhiyafan wa mana ahabani wa jami' muslimin wa muslimat wa ila arwahi jami' ahli qaryati Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa qina adzabannar Allahumma ajma' baini wa bainahum bi hayati dunya Allahumma la yalli qulubahum kama la yantal hadid al-sayyid Allahumma Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa ba'du ka biwasin qabul khatam ta'ala pamika Muhammad rasul wa tutu
Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khudh bi yadika la tailati wa ma taufiqi illa billah la syarika lahu. Allahumma inni istawadatu kama qaratuhu fardu ilayya inna hajati ilayya. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihi wa bi jami' talifatihi fi din wa dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngawitan ngawas kitab Dardir ala Qisatil Mi'raj. Ieu kitab teh dieusi ku nguningakeun manaqibna atau kisahna atanapi cerita atau sejarahna itu Mi'raj atau Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenging ngahimpun kenging nyeratkeun ulama ageung anu kagungan nami nyaeta al-alim, al-alama, al-imam, al-arifillah Sayyid Ahmad Ad-Dardir nyarahan kitab damelan Sayyid al-Imam al-Arif al-Alamah as-Sayyid al-Himam Barakatul Anam Sayyid Najmuddin al-Waiti. Itu rahimah umallahu ta'ala bidarayan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Si anu narosin ka urang samu alif nama toseh disebat Sayyid Ahmad Dardir gitunya. Sayyid Ahmad Dardir. Ieu kitab teh sok disebat deui ku kitab Dardir danu ngadamelna Sayyid Ahmad Ad-Dardir. Salajengna sok disebat deui ku kitab bae nama. Ku sabab ngawitanana teh di awalan ku lapad bae nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi urang bahasa Sunda we nya. Urang bahasa Sunda logatna. Bujalaran ngawasna teh di Mama Cipedes, Mama Tangsinya al-alim al-alama almarhum. Logatna teh Sunda. Logatna Sunda barawang sulan tamat itu. Lajeng kantos di Cianjur ge ngawas itu. Di Cianjur ge. Tamat ya sami logatna Jawa. Logatna Jawa. So urang mah ibtidanya ame langsung ka hartos itu. Urang logat Sunda we. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Henteu kusaliana. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Henteu kusaliana. Kalawan bubuka ieu kitab ku nyebat jenengan Allah. Henteu kusalianti jenengan Allah. Termasuk ku jenengan para nabi, para rasul, para wali, para ulama, para sholihin,